Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. ASDC, KSA, KNC Lapen, ASDC Youth Front atum Chelangsi Dhorna ke Padupon. Article 244A ke Pachun Serak J Aphan ASDC, KSA, KNC Lapen, ASDC Youth Front atum Chelangsi, Pai Pai ni Phaingkorai Hini Arni, Ru Samson Singh Ingti Amir Biri Alongka Chesong Pedupon. Phurkimo Langdam Pulotangte, Congress atumle, Nangkachong Thuichot Kali, APHLC atum Sitami, Nangchong Thuidet Asonlo. Atheke 1969 aningkansi autonomous state long et nangjia potlo bontami APHLC atum nangchong thuidet ajok halabangso asengkan longun edat lopusi Daniel Teron ningjepon laswalong alang likaning jeponthu Karbi Anglong Lapen NC Hills atumke 6 schedule dengdun det ajoksi autonomous state tame long le detlo kaprek atum aphan langdam pulote 6 schedule kedeng dun det ajok Lapen kedeng dun tang atum sitame jevoi thu det ajoksi autonomous state anparta separate state tame long lok lopusi ASDC Public City Secretary Daniel Teron pen ningjepon ini kan itu joint dharna lo hai ASDC KSA, KNC, lapen Youth Front atum tak dulu. Asin ini tuh dharna ke dua bangke laga 244 ek implement dia apa? Karbi Anglong lapen sil sarat apa? Ini tuh kan ini kan tunggal hello. 1969 aning kan si autonomous state bangke long log dia perlu. Seta la APHLC tuh nang betray dat ini tuh. Aprang ini tuh Kongres tuh nang betray alam se cini cap. Tanon ini tuh Phurkimo inside lo history por hilo nanon tuh teklong lo. It was not only Congress who betrayed autonomous state. It was also APHLC who betrayed us. Asalam non sinili tu macini. Until go back ke lahan lo. Six schedule go back. Tu alama bangke. Alama bangke. Six schedule. Arunachal long implement me. Government non implement me. Lagi government non darju metik le. Jai katara tu kelo le. Lapen ke naga tum ke reject. Salam menang litum cini tahai 1952 ninggal 6 schedule Nagaland ke men vote naga tum reject lasel atum state long lo Arunachal atum tapi ni state long lo 6 schedule implement mena da posi lapen naga atum ta 6 schedule ka reject posi atum state long lo non khasi garo jankia lapen mijo atum ta accept lo 1952 ninggal but they rejected later on 1960 ninggal atum ka reject tangcheng lo sta APHLC atum Apan bisa sun APC, nijo atum ke children book like social movement lo. Lasel atum Union to 3 long lo apik, apan apik state anta long lo. 86 an engkan. Lapen khasi garo jankia atum mangke, latum ta reject lo, accept lo keceng hutke, sta apik latum 1916 engkan mangke capcep pudet lo mesti. Lasi latum apik autonomous state long lo pini arni ke separate state ta long lo. Lasi those people who rejected, those hill tribal who rejected 6 schedule. They got autonomous state, union territory, and up to separate state also. Lalu akon sepadan. Lasi Karbian di masa tungke, we accepted 6 schedule. That is why we opted to remain in Assam. And till today, we did not get autonomous state just because we accepted 6 schedule. Lasi lang salam bang ing APHLC atum cini macini nema. Rapunon jat punon, latum 6 schedule aputak kacini nangi do piglan. Latum they are ignorant about 6 of them. Jonge IAS seta latum thik IAS ta alang direct ke pas IAS kalimat ACS pen promotion ke pas IAS sat kela. Lasineli open challenging tu latum phan. Media long the challenging tu open debate. Lapen langsung history nang than tha. Why those people who rejected 6 schedule got separate state? Why those tribals who rejected 6 schedule got autonomous state? Why those hill tribal who rejected 6 schedule got union territory? Langsung reply APHLC to pinai. Lalu puke lah hello, koroi pun nilai tinggi puas bangke, nang itu tak cini po, panili putar roi tu puas. APHLC movement 1960 kan sih pan. Lapen Karbi delegation ke first time hotu tu 1960 Jawaharlal Nehru Prime Minister di mana hot raidang India Pon. Lain lo first delegation. Apian batai kep krep ho Home Minister Prime Minister kan kacung bae ke Karbi Anglong lapen and Hills Aligarh ante ponpe. Apot si kupidon sarkar kan APHLC tu kacing kine kacing bae ne chini dunde. Kacini tu na bangke 1969 tura conference ho chini tindo.
Tura konferensi cini pinlo pada kacini abang ke Karbi Anglong ban ke option si kita. Nijo tumke FSLC tum bisas unte FSLC kan bisas unte puse nijo tumke they left halfway mati. Andolon dam coba FSLC tum ciptang telu kemana tengah mitang atau warban. Nasi pini abi tum pas ke union tu dia spread long loh. Da Karbi atum ke FSLC kan kaciki amat. Hok alam cini tum beret. An kacini dun ke muka nedi than hat turalong si cini turalong ke conference long si kacini nasi baralong terang pen FSLC presiden lo Karbi Anglong unit ke Bapram Singnar ke secretary latum protest lo why we were not told what actually transpired in the meeting between Prime Minister, Home Minister and FSLC leaders opisi nang tum kacing kila pan kacing wai ni tum cholo nang khan thadia opson long sini tum pan nang biko Karbi Anglong Autonomous Council pen and Sils Autonomous Council resolution aku sesona long en tu nang lang pue kukulo ki unpo ada ke kongres ka cari kongres tunta similar plan do state to phat lasi api protest si api Captain Sangma bang cicak lo to thik ase ni tum nang toy lasi bibi ling do kan Darwin tak nang toy tak member hostel gitu let lan council of pan chai ne de Kongres tum ba adalah tum program ke isi ber Kongres tum autonomous state sabotage na po FSLC tum ka Karbi pan di masa pan autonomous sabotage na po lain lo betray po dan halang so join nes hok alam nang than dia asonte tum ci siklong nya po lo miju tum ason lain lo nang betray bang pasal lahaya history jai kathar cini macini ne na FSLC cini ne na lahaya aswa leader tum cini ne ta ja कम से कम FSLC leader lah jai kathar ku bang cini nahi alang ya IS e talk bo he should know at least this exact history when history can distort only nobody can distort history lah hello Bharatiya Janata Party asong pen dongka mukam rong sopi along mass joining amai dengpon pen APHLC lapen Congress ay asok puru kang raidun Nijang Karbi Anglong dongka mukam rong sopi along Bharatiya Janata Party asong pen mass joining amai kedengpon lapen bangso amai along West Karbi Anglong District Committee Mepu Prodip Ronghang patir pipon CP ni bangso mass joining dengpon Bangso amai along alo hiaman pen kachetong dun laki Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lakhain koivot hatlangso MLA Rup Singh Teron Harakhat MLA Dor Singh Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng lapen EM MSS do anchetong dun rinti Lapen constituency pho ara datum chetong dun lason se pini maya long ke ong dung APHLC song lapen Congress aya song atum pini BJP aphan ke claim ke nam ke mesen ke lang dun ningkang sam ajok pangrum pet pen bang suri ke thomso se amuluk chepa ok dun pen constituency EM MSC atum ari deng pen chedeng pon replo lapen pini bang so maya long ke join lake APHLC arat ong nai lo pusi CEM pen ningje pon Congress AFC labang suri ke thomwa khai ke mangna ke mona ke list ke ban pen pe lasi doamla lapen ke rongthang lapen ke ham soche lapen hamle lapen bithungka bang ke babe AFC pe lasi lapen ke matha kila lo je monsam dolanji lapen kaching thoram lapen jara sayang dengan sini chungji pusita hempek pen chengno akapre sayang dengan tapi chungji bisa government chungji sarkar asi government ke dua party ke lapen central government ka BJP state government ka BJP autonomous council lahai ma thakila se mang kendung ko pusita ini thapa banyak ke hai ini dalam Babutok biken sar ka cholong lokpen ajok kerap ka chohang pai ni phaingorai CR ni lakhain gor trok duar bagori MSC constituency angkangpi Deitor police station ke barlo langparpan hemari rongpi amekar Babutok biken sar ake so ka cholong lok ajok kerap ka chohang Babutok biken sar ake so ka cholong ke RJ dingpik anlo alangli ke thangta ave ke so ka chelang je aphan longle hidi lapen chopang reng amara ta pita ave lapen ke ane om ke choji aphan ta kasik sak thetan khangjang alang litum hemisi banke thomdo sitami aki biya banke kachong dat namjui lasi local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tom biya phan kerap kachohang
lapen komat ne bang phu bang phiatum kerap je aphan aning hang pulotangti alang le account number mate alang le contact number along ka humri ikje aphan choni ripon contact number 8812945653 Kaziranga pen risaningti Karbi Anglong News Dam ingu deman dam di dam. Siksa thei ta mane ni hem manjok ta ve noya. Còn tin là mà hình như đôi tay nó đang cái hem cái lo, nó ăn lo, thật cái nó chọn. Thì bắt tin tháng tao bây giờ lo. Enten nali Lòng lý là cái thể lang tao tháng là cái từ. Lý cái mà tháng cái là được cho, lý cái mà em thích khám, được cho không đi khám chứ, cho nên lý đó. Prabjin penarap thap busi nali chuling rila gadi. Nali men chetani ma. Thì lý men cái babu tao, Ke nali korti. lo bien tao, Nali phòng ăn là. man thaw lagi.